BIAG! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, at to'y may sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. KASTA BIAG! Intad ko mat siguro amin na nagitirumba nga para ka na kayo kaanakan. Alahas, sabsabon, kan badbado. Agraman kape, kanda mapay. Ay na, agyaman kami, ante. Gaputa talaga adi na kami malipatan. Nang runa iti alahas. Ay na, nagadon ti alahas mi ngayon intadyo. Ay okay lang, takaanakan kalakad nga rod. Kabsat ko dahi di inam. Kat paranudan ka iti kinaado ti kwarta. Pagyamanan nyo, tanakaasawa ak iti baknang. Ay, uwan nga ron, ante. Kansan pa'y anaimot di asawa yo nga Amerikano. Wan ka anakan. Podno na ita. Kat ita nagbakasyon ak ay paranudan kayo iti pagsayaatan. Ay na, agyaman kami manununay, ante. Ay, uray nila kay ko. Sigurado ang maragsakan, apaman na sumangpit. Gaputad damot alahas na. Siyempre. Ala, saan akong ngagbayag ka anakan? Gaputa mapanak mo at iti kasinsin mo anilokring. Inakmat itad ti parakan kwa na. Ay, at damot ti parakan kwa na, ante? Uwan Dudua kayo laka anakak. Iso aparanudan kayo ngagpadpada. O sige, ante. Kat agyaman akunay. Ay na, nagpipintas dagiti alas ngayon tad ni Auntie Mabaknang. Sing-singaw pat, kwenta sa nagpuskol. Kan pulseras apang lalaki. Ay, udla kay. Ay, uray siya. Nagpipintas mat nga alahas ni inten na kanyak. Kan adapay karats na. Ay, mabalinta nga isalda no awan kwartata. Kauna, day tati pagsayatan na, taadaan kay ti baknang ante. Uray siya, mayran-ranod mo bakit? Wan, amin tayo kadagiti anak ta. Saan laada ta? Paiman ta isuot ko amin dagiti alas ka. Ta ipasikat ko man kadagiti karuba. Ay, uray siya ka. Isuot ko mat amin. Iti kasta, umapal dagiti karuba. Nang runa da Marta. Sigurado nga apalan nakday jay. Oh, nakaumay ka man, Gorya. Anya ti bagam. Ay na, awan. Umay ko lang ipakita kan ka dagito alahas ko. Oh, kita mo. Oo, ay na. Nagpipintas daan niya. Nga ron, naimbag ka pa'y tadda alahas mo. Ay, sikan ate addaan ti na abaknang. Kat nasaya at launay tadagayam antim abak na. Kastoy ate alahas. Saan akas iti alahas mo apasig a plastik? Dagitay sagbabain te. Uray man, tabagay kumag. Angam siya, saan ko abagay dagiti plastik? Dagiti alahas nga adda kalidad na tibagay ko. O sige inakon, Marta. Sigay. Pasikat talaga day ta babae. Umay nalaim pasikat dagiti alahas na. Uray anya, ipasikat na. Uray kagat-gatang na at t-shirt, ipasikat na. Akas la isulaang tadakwa tanan. Daan. Itay pa'y amadlaw ko ni Dado. Talagang ipaspasikat na dagiti alahas na. Impatong natikan ni kita dakulap na itilugpunan. Sana pagkutsi-kutsyan dagiti ramay na. Nakapulseras pa'y. Sakit nakakwintas. Kaya kita na KASTA, Danilo. Apalam ka rin dagiti alahas ko? Ha? Eh, saan? Mas dawak lang amin. Tayin suot mo mat amin nga lahas mo. Wala. KASTA BIAG. Nagati, kaya't kung aramida, aramida. Pasikat kakit di atao Sila bagbagan nila, pare. Ha? Ay, awan! Anya kumangay ti baga? Sige, dito ikan. Ada kasaritak a tao dita abanda. Para! Talagamat nga minapasikap na jay agurya. Inmaymat dito istor ko. Nagbayag dito Katamom ka di. Ay, nakaalahas. Kasta,
Nakaaritos, nakakwentas, nakapulseras, kan nagado ti singsing iti ramramay na. Amin samat aramay na kat nakasingsing. Anya? In may lagi matang iti asin kan bitsin, ay ngam nagbayag dito isika. Maawatak latan ipaspasikat na kanyak dagiti alahas na. Kat, anya nga itimbagam kenkwana. Awan, jak dengdeng ganda iti bagbagana. Impadlo ka jak entrisado iti bagbagana. Si kamot. Pinakitaam latta kumaa iti nasayaat. Jak lang amin magustuhan ti pasikat a tao. Masurunak amang kitkita kenkwana iti kasjay alangana. Nakaalahas kit den kat kompleto pay. Manipod lapayag aging ga iti ramay ti ima na. Apay, dakas ka day? Adala ang iji balay da. Ngam nakaalahas kit din iti nabalor. Ay, sabagay, oray siya. Masurunak mo. Angam, bayan tayo latta. Takas jay dalakat ngarod nga agasawa. Wanyarod, nagasawaan da apasikat. Ngamaditi pasikat. Tapakaisagmakan la dayta. Ay, paapalam dagiti kaarubam. Ngam nagadumat ti sa uda kontrakan ka. Isu amade. Agaramat ka iti alahas ngam ilugar mo. Isumat, no di dakat pasikat at talaga. Kasta una ti apal kanyak ni Danilaw. Hagasap, sang kakita na. Di na may sina ti panang kita na kadagiti alas ka. Nagado ngamin. Uray da Marta kan Lina. Oh? Ay, apalan dakdagi jay. Ngamin, awan ti alahas da akas iti alahas ko. Kukwa dalatan ate, umapapal ba kahit? Ay talaga Nangro na pa'y, tadakkel mo ti sweldom iti pagpapaayam a kumpanya. Lakay. Makagatang ta iti agkakapintas akawas tayo kadag iti anak ta. Wala. Nangro na pa'y tawanan deduction ko. Iso gumatang kalata iti kawas tayo. Wala. Intun agsweldo ka. Agpaili ak. Ay, wala. Igatangak dagiti anak ta iti sapatos kan kawas da. Agpabaro tayo man Ay, Marta! Ay na! Ay, si kamot gayam day tamasabat ko. Papanam? Ijay balay da nanay nga. Inak agsinger iti pautang ko iti natang. Ay, kasta? Oh, sa dino ti papanam. Tanakaalahas ka manan. Agpaili ka. Wala. Nagsweldo ngamin nila kay ko. Kat inak gumatang iti kawas me. Kan agkakaimas asidaan me. Aya, ngam saan mat anas ka nga agaramat ka iti ado nga alahas, numapan kalagayam makichinda. Ta saan mat kat apas kan ti papanam? Apal mula day ta. Gurya, di ka agpasikat, taamangan no pagdaksam to. Kasano kumapagdaksak ngay? Inak man langan. Apal mula day ta. Dakkel nga min ti apal na kanyak. Iso ti amok. Miss? Mabalin ka diya sumurot ka kanya? Ay, nagtauran a lalaki. Umay ka, miss. At dalay lawlawag ko kan ka. May papani ti negosyo. Kaya't panag ko na. Agkin naawatan ta. Ngamin, nasan kagayam iti alahas. Ha? Wala. Ay, talaga ano sumak iti alahas. Ito agtugaw ta iti daytoy a bench, miss. Wan gayam. Siyak ni George. Sika, anya tinagan mo? Ay, gurya, tinagan ko. Wan gayam. Adda ngamin negosyo. Katagat-gata nga kadagiti alahas. Iso nga di nakita ka, inawis ka nitoy. Tapno kasarita ka. Ay, kasta ka de. Kastoy data. Gatangak dagiti alahas mo. Dakkalagata di ibayat ko. Day talaheng tamasapol nga da ipaunam ak kwarta para iti negosyo.
Uray 3,000 pesos lang. Mabalindaytan. O sige. Sige nga rod, miss. Ikatemon dagiti alahas mo. Taited mon kanyak. Kanjay 3,000 nga ipaunam para itinegosyo ta. Wan. O subak dagiti alahas ko. Kan ited konti 3,000 pesos. Apay ngay. Di batan agsuble jay lalaki anang tadak iti alahas ko. Agraman ti 3,000 pesos nga gem ko. Apay ngay. Di batan agsuble. Kuna na nga dala awagan na biit. Hanggang awan matan. No kasta na biktima kan Ay, unay kan. Apay, di ka man lang nakadlawan. Tsaka mo. Basta ti malagip ko. Kat kuna na nga ada negosyo apang isarkan na kanya. Ay, susawanay. Nabiktima ka na dinauras. Ay, nalakay. Sayang pa'y dagiti alahas ko. Agraman ti cash at 3,000. Nagkunang amin na kundi alas ka mapan may kitsinda. Anya ita? Inulaw na kan ti manangal lilaw at tao. Ay, lakay. Apay ngay nga gungat kamatan. Wala ata sayang dagiti napukaw kan ka. Win nga road. Tantumot ta kundi alas ka iti adok. Kat mapan ka lang mo't makitsinda. No di kagat pasikat at tao. Na? Kauray mo't sika. Ala, manipod ita. Santan ngagpasikat gurya. Delikado mo't gayam. Ha? Diyak kaya na maulit pa ito yan napasamak. Uwin, Marta. Dayta, ti damag ko napasamak ka ni Gorya. Ay, kaasimot nga rod Anya ka asi? Pag nakman na para magtumot ngamin, pasikat. Di ka nabod na Naimbaglaang at akas jay awagas. No ngay hinold up da, sa dapin natay. Nalabit? Nabudol-budol ni Gorya. Isoan, naglakaan na alilaw. Ay, un nga Taad da dagiti kakasta at tao. Kasta tiwagas da. Tapno agkakwartada. Hipnotismo ako nada. Iso siya. Diyak kaya ti agparparamag dita. Taamangan no iso ti pagdaksak. May sagmakak laang. Ay, uray siyak Nasa isaya at matlaang tay napakumbaba. Adi mo ipadlaw nga ado ti alahas mo. Wano kwartam. Iti kasta. Mailiklik ka, iti pakaisagmakan. Lita, gumatangak man iti sabon. Taglabaak man. Itaman pa nga awan alahas mo, Gorya. Amumutan tinapasamak kanya. No kasta, pudno gayam tay damag ko? Wan. Pudno. Di agaramat kalata iti alahas. Saan ka di nga ado ti alahas mo? Basit laangan tinatda. Hanggang jak kayatan nga isuot. Apay ngay? Isuot kulatan no adda pasken apapanak. Pasikat ka ngamin unay, Gorya. Ha? Sa bagay, kasta la ti biyag ako nada. Aramidem ti kayat mo iti biyag. Tabiyag mo lakot nga roday ta. Ngam no daduma, di tay pampanunutan dagiti ibunga na. Win nga rod. Kas ita, naisagmak kagayam, gapo iti kinapasikat mo. Agasam ngay ngamen, tanapumpun no taramramay mo iti singseng. Sapay pasig a gold. Di talaga naisagmak ka. Sa bagay, dayta napasamakan ka, ay kat pagadala mo Talaga Iso mababain akon kadagiti kaaruba. Ngamin, katkatawaan da. Ay, di mo maikat dayta. Takinapod no na. Oray siya kat masurun kan ka, gaputa pasikat ka a tao. Ha? Nga madamat adal, anapidot ko dita, Gorya. Arumba nga ditay agpasikat. Gaputa amangan no maisagmak tayo.
Gurya, may mayat matlaang daytay simple laang ti panagarwat. Saan aga puta ado ti alahas mo, wano kwartam, kat ipasikat mo. Sorry Marta. Ngamin, may saka idi a pinaspasikatak. Hanggang talaga ang nakaamiris itan. Uray nila kay ko, nakaamiris mutan. Tanagpadaan mi mat ngamin apasikat. Nasaya at no nakaamiris kayon. Ngamen, addaan na kyaw. Kat saan anasaya at akit kitaan dati kasta nga ugali yaw. Tamangan no tumulad da kada kayaw. Uwan nga rod. Iso nga ita, laglagi pun tayo akanayaw. Asaan tayo nga agpasika. Taamangan no maisagmak tayaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di kagpasikat tamangan no pagdaksam to. Tampok dito'y programa tayo. KASTA ti BIAG. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken iti mat direksyon Teresa Calay. Computer recording technician ken musika Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. KASTA ti BIAG! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.